Yeah, right. Nuko dutangiye episode ni ya gatatu. Episode ni gatatu. Tugaruka kuri wa mutipe wari wasabye ubufasha. Mchana huu. Ati kuki mumpamagaye iki aya manywa ubundi ni bite ila kuna mushi. Ubundi murabizi yuko nta barozi bajya bakora ku manywa. Ubundi nyine nawe umurozi mukuru ari kwiyoza ngo kuki mumpamagaye zisaha. Shikeri. Yule kijana tunamfuatilia. Ati wa muhungu turimo turashaka cyangwa turi kwigaho. Inaonyesha sio mtu wa kawaida. Atasa na hatari umuntu usanzwe. Na kivuli chake. Ati nicho gicucu cye twirwa duhiga. Inaonyesha ni kivuli cha mtu aliyekufa. Ati cyerekana yuko ari umuntu wapfuye kera. Sasa basi. Ati rero none hakuna haja ya kumuua kwa sasa. Ati nta mpamvu yo kumwica ahubwo mpeleleze tujue ni nani. Ati dukomeze kumumneka tumenye ngo we ninde. Belewana washirika. Mwanyumvishe? Ati barabura. Unajua wewe ni mtu mwema sana. Tugaruka hano kuri wa mutipe wacu bita Chibu. Uyu muhungu bamwita Chibu. So kuri Chibu wacu. Chibu rero uko yari arimo rigendera mu nzira nibwo yasanze hari abari abatipe bandi bari mu nama y'igitaraganyo. Ubundi ubusanzwe abarozi nyine murabizi ko bajya bakora ninjoro. So habayeho inama yo kubera yuko hari umuntu utandukanye cyane. So rero bakoze inama. Mu gihe rero bakoze inama ari ku manywa uyu mu nzira yarimo arigendera niho bari bakoreye inama. Ibintu byose bivuze ngo yabyumvishe. Na jinsi unavyotoa misaada. Ati rero bigendanye n'ukuntu uri umuntu mwiza n'uburyo uduha ubufasha butandukanye wa muhungu we. Unatusaidia, unaonesha ukarimu wako. Ati udufasha cyane. Kuna watu hawapendi kabisa. Ati rero mu buryo udufashamo hari abantu batabikunda cyane. Huwezi kuamini. Ati ntago wabyizera kuko kubera yuko ubu nimeona wachawi mwenyewe kwa macho. Nabonye abarozi. Ati njyewe ubwanjye n'amaso yanjye abiri niboneye abarozi ku manywa. Nukuri pe. Nakuzungumzia. Ati niwe bari barimo baravuga. Na tena wanakuzungumzia kubaya. Ati kandi icyo bakuvugagaho ntago ari ikintu cyiza. Karikanga. Nikasema lazima nije nikwambie. Ati rero ndavuga ngo reka nze basi byibuze mbikubwire. Kwa hiyo kaka wachawi wanataka kuniua mimi. Ati ushaka ku Ati none ushaka kuvuga yuko abarozi bashaka kunyica njyewe? Njyewe? Ndio. Yego. Na ndo maana nimekuja kukupa. Ati niyo mpamvu rero nje kubikubwira wa muhungu. Uitwararike. Ati none se amakosa yanjye nayahe? Nabakoze hiki? Ko niba ari umusada ngenye ntanga baho ubufasha. Ndagusaidia watu. Ati mfasha buri umwe wese unganye. Kaka. Unanisaidiaje kaka? Ati none mwana uramfasha iki? Kiukweli mimi sina namna yote kukusaidia. Ati nje ntacyo nagufasha wa muhungu. Lakini tafuta namna ambayo wewe utakuwa salama zaidi. Ata ahubwo wewe shaka inzira uri buze nyine wowe uri bwumve nta kibazo kiri buze kukubaho. Kugenzi kagize ubwoba. Dasigara. Kari kigize nkaho kafite ubwoba gahita gaseka. Tugaruka hano. Kaje muri gym. Muri magaze cyari. Aya. Changanya kishenzi. Mganga mwenza kona takada. Yeah. Umbagira amone kida. Akukira aho ngaho muri gym. Wa mukobwa musangayo. Wewe? Bite. Unapenda mazoezi? Nawe uje gukora sport? Napenda mazoezi. Ati yego. Hata hivyo sehemu nilikuwa nafanya mazoezi pamefungwa. Kwa nikamua nje jiunge huko. Ata ahubwo nyine aho ngewe gym njyamo. Uyu munsi bafunze nagiyeyo nsanga bafunze ndavuga ngo reka nze kuyikorera ha. Sawa.
Mimi ndo nimemaliza hivi. Ati ntaribi nyine wegenda ukore ngenda soje. Aya ariko ubundi nyine mu Kinyarwanda aravuze ngo njewe njewe ndasoje. Nilikuwa naelekea nyumbani. Ati njewe rero ngiye mu rugo. Hapana. Ati hoya. Nilikuwa nahitaji unipeleke sehemu unayoipenda yenye utulivu ambapo tuweze kufanya mazungumzo mimi na wewe. Atahubwo njewe ntago nubwo nkubonye mpindu ibitekerezo. Atahubwo nagira ngo byibuze wowe nyine kuko ubonye akanya uhugutse unjyana ahantu uzi yuko ari heza. Byibuze tubashe kuvugana nge nawe. Okay. Sawa mungu nyine. Ngibonye inyama. Aya. Bakise Big Boss. Nge mwumva. Banyita Papa Harisa. Aya. Aho yamuzanye ngo hatuje ngahantu hatuje baganirira ahandi kwirimbi Ganga mweza kona takada yani dana takada mape kwa maana ule mchumba gira amone kidana ni changanya kishenzi Bakise Big Boss. Nilikwambia nipeleke sehemu nzuri na tulivu. Ese ko nakubwiye ngo nsohokane ahantu hatuje bite ambao unaipenda. Ahantu ukunda cyane hatuje nyine nsohokana ahantu ukunda wowe hatuje bite ku umenileta makaburi. Kunzanye mwirimbi bite kunzanye rusororo ariko. Indo sehemu unayoipenda. Ati saha ni ukunda nyine. Ko nakubwiye ngo nsohokana ahantu ukunda cyane. Karahindukira. Hii ni sehemu ambayo huwa napenda kuja. Ati mugenzi aha niho hantu nkunda kujya nza. Kwa sababu ya ati kubera yuko aha hantu njya mpaza kujifunza vitu vingi sana. Kugira ngo byibuze mbashe kwiga no gusobanukirwa ibintu byinshi ntazi. Unajua maisha yetu binadamu mwisho wa siku ni umauti tu. Ati ngira ngo urabizi twebwe nk'abana b'abantu iherezo ry'ubuzima bwacu ni mu mva. Tunakufa. Ati birangira dupfuye. Kwa hiyo huwa napenda kuja hapa kama kujikumbusha. Ati rero burukonje hano njya ngerageza byibuza kwicara hasi nkitekerezaho nkareba ibyo ndi gukora kugira ngo byibuze nige cyane. Niyibutse yuko byibuze nanjye kwamba nitafanya mambo yote lakini ejo bundi cyangwa ejo ibyo ndimo ndakora byose mwisho wa siku nitakufa tu. Bizarangira mpfuye. Ndio maana mara nyingi huwa napenda kuja hapa. Ati rero niyo mpamvu aha niho nkunda kuko hatuje kandi niyo mpamvu nkunda kuhaza. Mtu mwenye akili sana. Ati burya ujya wigira nkaho uri umuntu nyine tungo gufite ubwenge uri kwibona umuntu uri kwibonamo meyerisha. Naonekana unapenda kusaidia watu. Ati kandi sha ujya wibonekanisha nk'umuntu ufasha abantu cyane. Ati yego nyine niko bimeze. Ni kweli. Ati nukuri. Lakini licha ya msaada ambao unaitoa kwa watu hawasamini ambacho nakifanya. Atari kuretse yuko nubwo bufasha njya abantu mugenza abantu ntibabyumva. Ntago babona ibyo nkora. Kuna wachawi. Ati numvishe ngo hari abarozi cyangwa saba abarozi y'abapfumu ibiki byose byose. Ati hari abarozi wanataka eti waniue. Ati bashaka kunyica. Siwi hata kosa langu ni. Ati nukuri sinzi amakosa nakoze nukuri. Wachawi abarozi wanataka kuwe bakuba ngo bakwice kubera iki? Nani amekupa taarifa hizo? Ate sibi ninde wabikubwiye wa muhungu we? Watu wamenifikishia taarifa. Ati kuna abantu hari abantu babimbwiye. Wakina nani? Abahe bantu? Sidhani kama kuna haja ya kuwajua. Ati nkeka yuko nta mpamvu yo kukubwira abo bantu. Kubera yuko nubundi ntacyo byatanga. Okay. Oh. Kwani unaamini katika uchawi? Ate se we wizera ko haba habarozi wa muhungu?
Miki ukweli siamini. Ati ngiye mu by'ukuri sinizera ko habaho abarozi. Hariya niriza ariko mushenzi. Ndio maana naofia maisha yangu. Ati niyo mpamvu rero kubera yuko nizera ko abarozi babaho, niyo mpamvu mfite ubwoba ubuzima bwanjye buri mu kangaratete. Sasa kwa sababu ninafanya kiupendo. Ati nukuri ibyo nkora byose mbikoranye umutima mwiza. Kusaidia watu. Nukuri mbikora mu mutima utabara ufasha. Relax. Ati we tuza sha. Hakuna uchawi. Ati nta burozi bubaho. Hayo ni maneno tu ya. Ayo ni amagambo y'abantu. Vitendo vyako vinaonyesha kuwa unanipenda. Ati wa muhungu we uburyo witwara mbona usa n'unkunda ariko noneho. Lakini hujawahi kunitamkia kwa nini? Atariko nturambwira ko unkunda bite? Bite? Penda. Nini shida? Kuki utambwiye ko unkunda? Ikibazo ni iki? Nditamani iwe hivyo. Ati nanjye nashakaga ko byaba gutyo byibuza. Umesha niache sasa. Muda umesha kuacha? Atari ku umwanya byibuze. Ati umwanya niwo ntafite. Kwamba ngo nta mwanya ufite? Kuna mtu mwingine unampenda? None se hari undi wabibwiye? Nahitaji kwenda nyumbani. Ati nyine ndashaka kujya mu rugo. Twende kwenye gari na nikupitishe kwako. Ati tugende mu modoka nkugezi wawe mugabo. Hapana. Ati hoya. Haina shida. Nta kibazo. Mimi nyumbani ni hapo. Nje mu rugo ni hafa. Bye. Bye. Bakise Big Boss. Mbibutsa yuko filime zacu zikeneye zose. Nauliza nani anaweza kulicheza Sagarumba? Ati ndabaza ngo ninde ushobora gukina nkanje? Iyi ndirimbo ntimuyizi ariko yazucu. Nani anaweza kulicheza Sagarumba? Mimi naweza Mimi ninaweza kulicheza Sagarumba. Maftata. Tuza wambwawe mushenzi uri mu biki? Wagicucu. Uri mu biki? Hizo sio nyimbo za kazi. Wa mushenzi izo ndirimbo nizo zakazi. Wewe ni mgeni. Ati izo ndirimbo si zakazi, ushaka kuba uri umushyitsi cyangwa uri mu kazi. Kashobo. Rero reka ubwo gishareka sha. Toka mwiko. Niko reka bakwereka indirimbo zakazi. Cheketu. Maebe. Maebe. Taarifa. Ata makuru. Taarifa mkuu. Amakuru? Nimezidi kumfuatilia yule kijana. Ati kagahungu nagakurikiranye cyangwa se nakoza akazi mwampaye. Ati nta kibazo afite yewe nimbwiraho kabisa. Kuna watu wamemwambia kwa sisi tunamfuatilia. Ati kandi numvishe ko hari amakuru avuga ngo hari abantu bamubwiye yuko turi kumugenda. Na sijui ni kina nani. Ati sinzi ngo ni bande rero. Ila cha kufurahisha. Ati gishimishije kandi nimegundua kuwa ni muoga. Ati namenye yuko ari umunyabwoba. Alikuwa analia kama kuku. Ati irizaga nk'inkoko. Inkoko irwaye muraramu baraseka. Baraseka. Kumbe tulikuwa tunaogopa bure. Ati umushenzi twari turi kumutinya by'ubusa sha. Taka nishangae. Vikao vyetu tunafanyia ndani kwake. Ati ubundi nukube hata ahubwo inama y'ejo tugomba kuyikorera iwiwe. Angekuwa mzito wa moto. Tungenasa. Niko. Ana lolote. Ati ni gute ubundi twakorera inama iwe? Ati yaba ari umuntu ukomeye tidari kudukora cyumba tu. Umushenzi burya ni inyasto n'umukobwa. Baraseka barabura. Uyu ko yagasohotse ninjoro saa 9.
habaye iki hano? Wibuke bari baraha arabyutse araseka bisa nawe yarabizi ko bari baraha. Isubirira mu nzu. Bakise Big Boss. Iyi ni episode ya 3. Tugaruka hano. Kakandi ngo kakandi gashasha mu kazi nyine mu kazi k'uburozi ko gupfumagura kaza hano kumukanga. Kulicheza Sagarumba. Niko. Yewe. Ninaweza kulicheza Sagarumba. Bamenye ko ari umunyabwoba. Kumbe mwoga. Ati wewe burya uri umunyabwoba sha. Ng'ombe wewe. Wangawe. Wewe ndio unajikuta mtu wa misaada sana hapa, si ndio? Ni wowe uvuga ngo ni wowe ufasha abantu, ngo ni wewe Feruje na Croix Rouge byose. Watu wote unawasaidia. Abantu bose ngo burugu utakiye wese uramufasha sha. Wewe. Ujui kama sisi wachawi. Ati ntubizi yuko ngira ngo mumenye akantu kamwe gusa. Tunafurahi tukiona watu wanateseka. Mu busanzwe ubundi niba hari ikintu kibabaza abarozi cyangwa se abagome cyangwa se abantu nk'abo nyine, kuko n'umugome buriya n'umurozi nyine mu bisanzwe. Ati ntubizi yuko twebwe abarozi cyangwa se abagome, niba uri umugome nyine uri umurozi, reka tubyite gutyo ntari. Ati ntubizi yuko twebwe abarozi dushimishwa no kubona abantu bababaye shaka. Sasa wewe dawa yako ipo jikoni. Ati rero wa muhungu umenye ngo umuti wawe turi kuwuvuguta. Wa mushenzi karabura arikangishwa karagaruka. Yewe Wakuu, leo nimeenda kwa yule kijana tunayemfuatilia. Bosi, uyu munsi rero mbabwira inkuru. Mvuye kuri ka gahungu turimo turatera ubwoba turi kugendaho. Nimegundua kwamba hana lolote. Nakabwa karaho nta kibazo cye kabisa. Yani zezeta lina zezenjuraho, yani zezenjuraho. Cheka. Muoga wa kutu. Na kanyabwoba ko kujugunya pe. Poa. Wewe. Nani kakuagiza uende kule? Ese sha ninde wagutumye ngujeyo? Uwe ni ujinga acha. Ninde waguhaye akazi ngujeyo wa mushenzi? Bakutuma nani? Ninde wagutumye? Hicho likielele. Wewe mwenyewe mwanga mgeni. Wa mushenzi wundi kwanza cyambere cyo. Wowe uri umuntu mushasha. Uri umururu. Ucha umeanza juzi. Nutangiye ejo bundi. Alafu unaleta shobo. Ni gute ninde guturi kwituma? Oya. No kwitumara? Guturi kwihakazi bataguhaye. Wewe ni njuka. Nikosha. Lakini kijana anaonekana ana kitu. Atari kuyu mwana asa naho afite hazaza. Karisetsa. Ile kazi mliompa Sara. Ata kazi mwahaye Sara. Mimi manake. Ati muyimpe kubera yuko we nta kazi ari kubikora, ntacyo ari kubikora. Na tuchelewesha kwenye ari kudutinza mu byo dukora. Kijana anamoa ujasiri. Ati uyu mwana afite umutima ukomeye. Anajituma. Umwana sharahangana n'umuhatari. Uko karaha kikubita hasi. Yewe Juma Jicho sinzi ngo abaye iki. Bararebana bagafunga amaso. Wibuke kavuye kwa wa muhungu mukanya. Iyo ni episode ya kangahe? Ya 3 turangije. Episode yacu ya 3 nahirangiriye. Mugenzi mbibuka yuko filime zacu zikeneye uzisanga ku gasobanuye films.com. Alright. Aya.